uti nuwe mukino uzafungura iki gikombe cy'isi cy'amakerebe. Muko nabikubwiye group stage imikino izatangira kuri 14 z'ukwa gatandatu kugeza kuri 26 z'ukwa gatandatu. Umukino wa mbere rero sasa, umukino ufungura uzatangira ekipe ya Al Ahly niyo muri Afrika izacakirana na Inter Miami ya Lionel Messi. Muko nari nabivuze ruguru ni kuri 14 muri mu mujyi wa Miami. Stadium nayo nari kubwiye ni Hard Rock Stadium. Umunsi uzakurikiraho match izakurikira yindi ni Bayern Munich izahura na Auckland City, mu gihe Paris Saint-Germain nayo izahura na Atletico Madrid. Zo bakazaba bari gukinira mu mujyi wa California. Uri kwibaza uti ni gute nareba iyi mikino, gute nakurikirana kino gikombe cy'isi cy'amakerebe? Icyo wamenya cyo iyi mikino y'iki gikombe cy'isi izabica